natwe muri iri jambo ryawe, ubwiru bwawe ibanga rikomeye. Turakwinginze mu mwuka wera bane natwe, kandi ukomeze uhagarane natwe, duhe kumva, duhe gusobanukirwa, cyane cyane ridufashe ridutungereza tugeza mu bwami bw'Imana. Ducecekesheje amajwi yose yongorera igisa n'ikibi cyose, kirogoya yose, intambara z'umwanzi, imyuka mibi y'abadayimoni, ibyo byose turabihagaritse mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibane natwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dushimiye Imana kuko twongeye kuba ahantu. Tunashukuru tena tukiwa mahali hapa. Nukuri ndanezerewe. Kwa uhakika nafurahi. Usibye ko muri ngewe ibindi tubiheruka, ila ndani mwangu haya hatuyazoei. Iyo duhagaze gutya turimo kumva, iyo ngeze mwenza numva nk'ikintu ngatekereza cyane. Nikifika huku na kuna kitu nasikia hata nafikiri sana. Ariko kandi twarusana babyibagiwe. Ni kama tumesahau. Kandi abantu bagiye mu ndege nkeya, na watu wakiingia kwa udhaifu, na za Biblia ntibabakizisoma. Hata Bible hawasomi. Baradufungiye duhagarara nko mu bintu byose. Yani wametufungia tukasimama kwa mambo yote. Dutumbira ibyo duhaye tubona. Na tukatizama yale ambayo tunaona. Ariko ndashima Imana, lakini nashukuru ko nongeye guhagarara hanga kubw'ijambo ry'Imana. Nikiwa mbele zenu kuongea neno la Mungu. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Kwa mbingu asifiwe. Nongeye gushima kubw'iri itorero. Na mara tena nashukuru kwa kanisa hili. Bwonzanza bwose nzindutse. Mara nikija huku kwa safari, baza banyakira, wananipokea, mukanyakira nk'umushitsi, mnanipokea kama mgeni. Ariko njewe ngeza ngaza numva handa nko mu rugo, na nikifika hapa najisi kuwa nyumbani. Abantu bose baraha bose, watu wengi wako hapa, na abavandimwe, ni wandugu, na abaturanyi, ni majirani, nkumva nisanze, nasikia najisi. ubwibyo muza mutwakira. Kwa hiyo munipokee. Imana yo mu ijuru baha umugisha. Amen. Nongeye gushimira umushumba wa hano. Nashukuru mchungaji wa hapa kuba antekereza kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana. Kuwa ananifikiri ili nizungumze neno. Uyu ni umugisha. Hii ni baraka. Nubwo hagoya, hata kama ni pagumu. Nubwo abantu bazapfa kuhasimbira ariko haragoye. Hata kama wengi wanakimbilia hapa lakini pagumu. Ariko tubonye turahahawe. Lakini tukiona tumepewa. Ni umuntu tuba twagiriwe n'Imana. Ni rehema tumepewa na Mungu. Kuri byo mushumba ndagushimiye cyane. Kwa hiyo Mungu nakushukuru sana. Kuri afishe nari umuvuga butumwa wa nimugoroba. Kwa hiyo chapa nilikuwa mhubiri wa jioni. Ariko kubera ko nagize ikibazo kiba muri familie, kwa sababu nimepata shida ambayo imetoka kwa familia, kisaba kuwa mu nama nkuko nibuzanzanye, inaomba niwe kwa mkutano jioni. Mnakuwa mnajua kandi ratangira saa 10 na itaanza jioni saa 10, kandi kuva kubari hanze n'abari mu Rwanda n'ahandi, na kwa wale watakuwa nje ya nchi Rwanda na pengine. Bisaba umushumba kugira ngo abinyemerere mvuga ijambo ry'Imana mu gitondo. Na nikaomba mchungaji anikubalie nikuje kunena. Rero ababonye kuri afishe uko byagenze, wale waliona nikiwa muramba barira cyane tuzanturutseho, naomba radhi, si kwa sababu yangu, ariko nanone byose ni ijambo ry'Imana. Yote ni neno la Mungu. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Bariki sana. Nakeneye kuririmba ibitero bibiri by'indirimbo y'Igiswahili ya 73. Nitaka niimbe nyimbo ya 73. Kugira ngo mbabwire umutwe w'ijambo tugiye kubwira. Ili niwaambie kiini la neno ambalo tutazungumza. Ni hapo tu. Ndagira ngo abantu muzazareba ukuntu tugiye duhagaza aha, abantu no munsi nabitegereje. Leo nimewatizama. Ko murasana bari mu nkagasazi, nk'inka zirimo agasazi. Yani ni kama kuna kakelele kidogo kako ndani yenu. Siza kabazo mwagize. Sijui shida mko nayo hamko. Abandi mu kanisa baza batumbira. Wengi wanatizama mtu. Bakaguma hamwe. Wanakuwa fasi moja. Hari abantu bamona bicaye gutya. Kuna wale naona wanaketi. Ndahaya reba imbere kandi ndahaya. Angalia na angalia nyuma. Ni kama anapengama. Uwo muntu kera Satani bayamuhengese kare. Ni kama huo shetani tayari amesha. Ariko turebane twese. Tutizamane sisi wote. Tuganire ijambo ry'Imana. Na tuzungumze neno la Mungu. Kandi nimba sinzi kuririmba. Na sijui kuimba. Mtanisaidia. Najua njia moja ya kufika mbinguni, ingawa ikifika
katika majaribu, lakini iendako mjini uko juu. Na njia hiyo Yesu, na njia hiyo Yesu, najua na amani iliyo ya milele, huwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu. Rehema iliyotoka Baba, amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Kavuga kugira ngo muzumve neza. Mwimbaji vile amesema, aravuze ngo inzira imwe gusa, amesema najua njia moja tu, nubwo izinyura mu bigeragezo, hata kama inapita kwa majaribu, ngo ari kwizigenda nubwo ihayica mu bigeragezo, lakini nenda hata kama inapita kwa majaribu, ngo ari kwikadusohoza, ngo ari kwikaja mu ijuru, lakini nafika mbinguni, ikatugeza mu ijuru, hata natufikisha mbinguni. aravuga ngo iyo nzira nta yindi ni Yesu gusa. Akasema njia hiyo hakuna ingine. Turaganira ijambo rivuga ngo, tutazungumza neno linasema kuyoboza Imana inzira, kuuliza Mungu njia. Twatangiye urugendo, tumeanza safari, abantu baraza, watu wakaja, abaririmbyi bararirimba, waimbaji wakaimba, abavuga ubutumwa bavuga ubutumwa, wahubiri wakahubiri, ariko lakini muri uru rugendo ruja mu ijuru, katika safari ya kwenda mbinguni, abantu ko baragenda badahaye bayobozi, wengi wanaenda bila kuuliza. Kandi umuntu uri mu nzira, na mtu ambaye yuko njiani ni uzuyoba, yeye ndiyo upotoka. nta muntu urayoba ari mu gihuru. Hakuna yule anapotoka ama anakosa njia akiwa ni nk'umunyabwenge, ni kama mwenye hekima. Umunyabwenge ni uzuyoba, mwenye akili ndiyo upotea, ariko igifuti kiza kiyoba, lakini mpumbafu hapotei. igifu kiba cyaravutse kiyobye, yani mpumbafu amezaliwa akipotoka, ntichomenya ko cyayobye cyangwa gitunganye, aweza akajua kwamba amepotea ama yuko ariko umunyabwenge, lakini mwenye hekima azagenda yageririya, anaenda akifika huko akamenya ko yayobye, anajua kwamba amepotea. natwe muri urugendo, na sisi katika safari uhagaze mu nzira ija mu ijuru, yani tunasimama katika njia ila mbinguni, uhagaze mu nzira yo kuvuga ijambo ry'Imana, tunasimama katika njia ya kunena neno la Mungu, uhagaze mu nzira yo kuririmba, tunasimama katika njia ya kuimba, ariko biradusaba kuyoboza inzira, lakini natuomba tuulize njia. Bwana asifiwe. Amen. Iyi nzira goye bene data, njia hii ni ngumu. mwamaze kuyumva iyo nzira ni Yesu. Mesikia njia ni Yesu. Uririmba, unaweza kaimba, ukabwiriza imisozi gakuka, yani unahubiri milima inabomoka, lakini kama hauna Yesu, nico gihe muzamubona abantu, ndio wakati mnaona watu bakitwa bavuga butumwa, wanaitwa wainjilisti, ariko bakagenda bakora amanyanga, lakini wanaenda wakifanya makosa, wengine ni waombezi, ariko bakagira ico babanenga, lakini kuna yale nuko barebye ibyo barimo, ni kwa sababu wameona yale walimo, ariko batarahagarara mu nzira neza nyayo, lakini hawajasimama katika njia kabisa. Iyi nzira ariyo Yesu. Njia hii ikiwa ni Yesu, ni nzira igoye cyane, ni njia ambayo ni ngumu. Umuririmbyi yaravuze ngo si njia rahisi, mwimbaji amesema si njia rahisi ya kwenda mbinguni, inzira ishe mu ijuru, njiani muna miba mingi, mu nzira hari imishugi myinshi, bali Yesu tukinga kwa yote, ariko Yesu aidukiza yose, kurahisisha njia hiyo, korosha iyo nzira, ni uzu tworosha iyo nzira. Warangiza aravuga ngo ntabwo ari inzira yoroshe, na akasema si njia rahisi, aravuga ngo gukurikira Yesu ntabwo ari inzira, akasema kumfuata Yesu si njia rahisi. Arabivanze turabantu bamukwamagira gutya twese, yani tumeambatana yote tukakutana, ariko gukurikira Yesu, lakini kufuata Yesu si inzira yoroshe, si njia rahisi. Bwana asifiwe. Amen. Abakozi b'Imana batangizanyije kera n'Imana, yani watumishi wa Mungu ambao wameanza kazi, abantu batoranijwe n'Imana, watu ambao wamechaguliwa na Yesu. Ubu nobazana umuntu Imana ifiteho ijambo yamuvuzeho mu muhamagaro wiwe, kuna yule ambaye Mungu amezungumza kwa cyane,
ni bake cyane, ni wachache sana. ariko hari abantu Imana yavuzeho, Kuna wale Mungu amezungumza kwao, hari abantu Imana yatoranyije, kuna wale Mungu amechagua, ariko kuko batamenye kugenda muri urugendo, kwa sababu hawakujua kutembea kwa hii bagenda safari, badahaye babaza, wakaenda bila kuuliza, badagenda batayoboza, wakaenda bila kuuliza njia, amaherezo baraguye. mwisho walipotoka. Nakumbuka taifa la Israeli, Imana ishaka kubakura muri Egiputa, ngo yashatse umuntu umwizerwa, mtu ambaye mwaminifu, umuntu muzima, ambaye ni mtu umuntu Imana yemeye, yule ambaye Mungu anakubali kugira ngo ari uyobora ubwoko bwa Israeli, ili apate kuongoza taifa la Israeli. Irazunguruka Gosheni muri Egiputa, Akazunguka Gosheni huko Misri, umusozi aho bari barabanyesiraheli, mlima ambao walikuwa wa Israeli. umuntu uyobora ubwoko bw'Imana, Hakupata yule ataongoza taifa la Mungu. Irazunguruka muri Egiputa yose, Akazunguka Misri yote, umugabo woyobora, akakosa mume ambaye ataongoza taifa hilo. ngo ikubita Midiyani, Kuangalia Midiani, ibona umugabo witwa Mose, akampata Musa. aravuga ngo nubwo ari umugabo wahunze, Akasema hata kama nubwo ari umugabo uri mu buretwa, hata kama nubwo ari umwungeri w'intama, hata kama ni mchunga kondoo, ariko ni umugabo uzi kwicisha bugufi, lakini anajua aravuga kunyenyekea. ngo yoyobora abo bantu. Akasema anaweza kaongoza. Umunsi umwe ngo aragiye, Siku moja alikuwa akifuga ng'ombe, Imana iramuhamagara. Mungu akamuita. Ibyo sio nashatse kuvuga mu buryo yahamagawe, Huyo sio nataka kuzungumza, ariko aragenda, lakini kwa kwenda ayobora ubwoko bw'Imana, akaongoza taifa la bene Mungu, ndatinzira ruhije, na njia ilikuwa sinzira ni kuzuhagarara ukavuga uko ushaka, ya si vile iteye utajitetea. ubwoba, Ni njia ambayo inatisha, inzira yo kuyoboza, ni njia ambayo ya kazi kuuliza, igihe cyo kubaza Imana ngo ese ubu ndacyari mukuri kwawe, na unauliza Mungu, je, bado ningali katika safari? inzira nyakuri. Je, bado ningali katika njia ya kweli? Mose aragenda, Musa akaenda. ageze mu butayu, Wakati alifika jangwani, umunsi umwe azamuka ku musozi, Imana imuhamagara nkuko yahoraga imuhamagara, na siku moja akapanda mlima kama vile desturi, aja kuba Imana iramuhamagara ngo aze baganire. na Mungu akamwita ili Imana wazungumze. yamubwira ngo nta kindi nguhamagariye, Mungu akamwambia hakuna kingine ambacho guheza nakuita, amategeko 10 y'Abanyesiraheli kugira ngo baze bayagendera, amri 10 za kugira ngo Israeli, ntibakaza barenga aya mategeko. ili wasipite hii sheria. Abantu bari muri iyi nzira, Watu ambao wako katika bagira njia hii, itegeko bataza barenga, kuna hiyo sheria hawapite, bagira amagambo baza bagenderamo, kuna yale maneno wanatembea ntibazapfa ndani, kugenda nk'uko abandi bagenda, hawatembei kama vile wengine, baza bagendera ku itegeko ry'Imana, wanaenda katika sheria ya Mungu, baza bagenda nk'uko uyu Yesu, na wanaenda kama vile Yesu. icyo cyatuma Imana ibwira Yoshua, Na ndio maana Mungu aliambia ngo Mose yari Yoshua, amaze gupfa, na Musa alikuwa amefariki iramubwira ngo tayari, yewe Yoshua we, akamwambia ewe Yoshua, uko nabanye n'umugaragu wanje Mose niko vile nzabana nawe, nimeishi na mtumishi wangu Musa niko ariko taishi na aramubwira wewe. ku magambo amabwiriza 8 yamubwiye, Na alimwambia maneno 8, aramubwira ngo ntugace iburyo, akamwambia usipite kulia ntukaje n'ibumoso. na awala kushoto. Ko murumva uwo muntu, Mnasikia? iburyo abantu baza bahayobera badi, Hata kulia watu wanatereza. murabizi ko iburyo abantu bahayobera, Mnajua kwamba kulia umuntu watu yoyobera mu wanatereza. masengesho, Mtu anaweza umuntu akapotoka kwa akayobera mu maombi, ivugabutumwa, mtu anaweza umuntu akapotoka kwa akayobera mu injili, bukozi nkanje mtu revera, anaweza akapotoka umuntu kwa ureverend, akayobera mu buyumbi. mtu anaweza akapotoka Imana kwa yamubwira ngo uombezi. kugira ngo ugende neza, Ili utembee vizuri, si ukuja ibumoso, si kwenda kushoto si ukuja n'iburyo, awala kwenda kulia. nuko Ni hivi. Mose Imana yamujana, Na Musa Mungu ariko maze akampa, kumuheza amategeko, wakati alimpa amri, aragenda ngo ashike mu ngando, wakati alifika katika basanga kongamano, yari yatinze iminsi 40, alikuwa amechelewa siku asanga 40. abantu baje babwiye Aroni, Akakuta watu wamemwambia arababwira Aaron, ati dukorere iyindi Mana dusenge, akamwambia atengenezee Mungu mwingine tuombe, bakwatura amaherena na wakatoa hizo elen n'ibikomo, pamoja na hizo zapa, barabishongesha, na wakaichemsha ama wakayayusha, babihinduramo ikimasa, batangira kugisenga. na wakaigeuza Mungu wakayomba. Mose ngo aturuke nkari abona ko barasimbagurika basenga Musa ikigirwamana, kwa kutoka huko akaona wanaomba Mungu, uburakari bwamuzabiranije, na asira ikaja kwa Mungu, ananirwa kwihangana, akashindwa yabanza kujizuia, abayobozi Imana na hakuuliza Mungu icyari bukore, kile atafanya. afata ya mategeko kubera uburakari atariko, Akashika hizo umwanya amri. ngiye kera musenzi bigirwamana, Saa hii nimeenda tayari, nimeomba miungu, akubita hasi. akaweka chini, Imana iramwandikira, na Mungu akamwandikia. Bwana sifiwe. Amen. Muri uru rugendo no kwihangana,
Kwa safari ni kuvumilia. Hari ibintu birimo kugusha abakristo muri iki gihe. Kuna yale ambayo yanapotosha wakristo kwa siku za Abantu leo. bakavuga ngo batuvuze gutya. Wanasema wametuzungumza hivi. Abantu bakavuga ngo batuvuze gutya. Wengine wanasema wametuzungumza hivi. Mwache watunene. Muza mwihangana gusa. Mvume. Nico kiza gishobora urugendo. Ni hiyo inasaidia safari. Mose aragenda ageze mu butayu bw'Isine. Na Musa akaendelea akafika jangwani ya Sine. Imana yongera kumubwira bongeye kugira inyota, bari bagize inyota ubwa kabiri. Na Mungu akamwambia walikuwa na kiu. Iramubwira ngo arataka Imana amubwira ngo genda ubwire urutare ruguha amazi. Na akalia Mungu akamwambia ondoka mwambie jiwe wakupe maji. Israeli bwose. Na ulete taifa la Israeli lote. N'abakuru b'imiryango yabo. Hata wakuu wa familia wote. Muteranire imbere inzu y'Imana. Wakusanyike mbele y'urutare. Mbele ya hiyo jiwe kubwa. Urubwire ngo rubaha amazi. Na waambie iwape maji. Mose we yibuka uko yabaye ire Fidimu basuye gutaka. Na akakumbuka vile alikuwa Refidimu wakiomboleza. Wakati alipiga fimbo ikaleta maji. Arongera noneho ngo ararukubita. Na pia akapiga. Imana iramwihorera. Na Mungu akamwacha. Imwihoreye arongera kubita ubwa kabiri. Na akapiga mara ya pili. Imana yemera gufasha abantu izana amazi. Na Mungu akasaidia watu akaleta maji. Na akasema imekuwa kosa la pili. Na ngubwira urutare none urarukubise. Na nimekwambia waambie jiwe lakini wewe unapiga. Ngo mwabagombe mwe nabakurira amazi muri urutare. Na akasema nyinyi waovu naweza nikaambia jiwe ilete maji. Mimi nilikufanya kama mtumishi wa Mungu ambaye ni mnyenyekevu. Na anza kujipiga kwa kifua kwamba yeye ndiye anaweza kaleta maji. Akaandika kosa la pili. Akamwambia nchi utaitizama lakini hautaingia. Yaani utaitizama lakini hautaingia. Njia hii ni ngumu. Irasaba kuyoboza. Inaomba kuuliza. Nibutse umugaragu Imana yavuzeho. Nimekumbuka mtumishi ambaye Mungu amesema kwake. Samsoni. Munaziri wa Mungu. Alikuwa mnaziri. Imana yabwiye nyina. Na Mungu aliambia mamaye. Na se yabanje kuba ingumba ariko aramubwira ngo umwana ugiye kuzabyara. Mbele alikuwa ni tasa lakini akasema mtoto utazaa. Azaba umunaziri. Atakuwa mnaziri. Kandi nta chuma chogosha amuca ku mutwe. Hata hakuna chuma itapita kichwani mwake. Azahabwa imbaraga. Atapewa nguvu. Uwo ni buzacungura abanyesiraheli. Ni yeye ataokoa Waisraeli. Samson amaze kuvuka. Wakati Samson alizaliwa. Agira imbaraga z'Imana yamubwiye. Akawa na nguvu zile Mungu amesema. Atangira kwiyumva. Akaanza kujihisi. Yarwanyije Abafilistia kenshi. Amepiganisha Abafilistia mara nyingi. Yarwanye n'intara arayitsinda. Amepigana na simba akamaliza. Ariko kugenda mu nzira atayoboza. Lakini akaenda njiani bila kuuliza. Aza gutsindwa n'umukobwa witwa Delila. Yaani akashindwa na msichana anaitwa Delila. Bamunogora amaso. Wakamtoa macho. Uru rugendo rurakomeye bene data. Safari hii ni ngumu. Muri iki gihe cyacu ahimbere. Katika nyakati zetu. Abasaza bigeze gusenga Imana. Tunao wazee waliomba Mungu. Bakaja kumikiki bagasenga bakaguruka hejuru y'amashamba. Yaani walikuwa wakiomba sana wanaruka ariko bagera igihe baza kubwa. Lakini wakafika huko wakaanguka. Babu nuko bagiye mu rugendo bataruzi. Sababu ni kwa sababu walienda bila kuuliza. Uru rugendo rurakomeye. Safari hii ni ngumu. Ndagira ngo tugendane muri aya magambo tugiye kuganira. Nataka tutembee pamoja na hii maneno. Cyumweru mwigisha watwigishije. Last Sunday mhubiri amehubiri. Yatubwiye amagambo akomeye cyane. Alituambia maneno ambayo ni ngumu. Abantu batakicishimira muri iki gihe. Wengi ambao hawafurahii. Amagambo anagoye kumva. Na ni maneno ambayo ni ngumu kusikia. Keretse umwuka w'Imana bashaka kumva. Yaani naomba Roho Mtakatifu atueleweshe. Uru rugenzi natwe dusomye. Na hii safari ambayo tunasoma. Kubibamwe siko kurumenya. Yaani kuwa katika safari sio kujua. Unaweza ukawa katika njia lakini bila kuitambua. Yesu yabanye n'abigishwa. Alikuwa katika pamoja na mitume. Abigisha ubwami bw'Imana. Akawafunza ufalme wa mbingu. Ababwira iby'ubwami bw'ijuru. Akawaambia ufalme wa mbingu. Ababwira iby'ubwami bw'Imana. Akawaambia ufalme wa Mungu. Abaha imigani. Akawapa mifano kugira ngo babashe kumva. Ili wapate kuelewa. Ariko umunsi umwe. Lakini siku moja arabasezera ageze mu cyumweru cya nyuma. Akawaga kwa wiki ya mwisho. Arabicaza arababwira ngo bene data. Akawaambia ndugu zangu. Arebye abigishwa abona ngo bakutse imitima. Akitizama mitume akaona ni kama wamekata tamaa. Yarageze ku gihe cyo kuzamurwa mu ijuru. Ilikuwa wakati wa kupaa mbinguni. Igihe cyo kubambwa. Ilikuwa wakati wa kusurubiwa. Ngo babona abitegereje abacumisisha abona ngo bakutse imitima. Kwa kuwatizama akaona kama wamekata tamaa.
arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, akasema msikate tamaa, mwizere Imana nanje munyizere, muamini Mungu nami muniamini. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, katika familia ama huko kuna nyumba mingi, hari ngomba mbabwiye, na ingekuwepo mimi ningewaambia, ariko kuko ngiye kubateguriza hanyu, kwa sababu nimeenda kuandalia, nzagaruka mbajane, nitarudi niwapeleke, wakanda aho nzabajana, na mahali nitawabeba, ngo inzira murayizi, njia mnajua. Iwe akazigira ngo ubwo bagiranye igihe, nao akafikiri kwa sababu wanaishi nao siku nyingi, amewambia maneno mengi, bagira ngo inzira bayimenye, akafikiri wanajua njia, nibo basezera nk'abamaze kumenya inzira giye, akawaga kama watu wanajua njia ambao ariko Toma aramubaza, na Toma akamuuliza, aravuga ngo se data buja, akasema baba, inzira ko tutayizi, mbona njia hatujui, twayibwirwa niki? Je, tunaweza tukaelezwa na nini? Yesu arabasubiza, Yesu akawajibu, aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, akasema mimi ndiyo njia na kweli na uzima. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nije nzira n'ukuri n'ubugingo, mimi ndiyo njia na kweli na uzima, hakuna aendaye kwa Baba bila kupita kwangu. Ndagira ngo mbabwire ikintu ca mbere, acha niwaambie kitu ya kwanza, gutunga Yesu mu bugingo bwawe, kuwa na Yesu, iyo nzira uyihagazemo, hiyo njia umesimama tayari, iyo niyo nzira gusa, hiyo ndiyo njia peke yake. Umuririmbyi yavuze ngo nubwo izinyura mu bigeragezo, hata kama inapita katika jaribu, ngo ariko izisoza abantu mu bugingo, lakini inaingiza watu katika uzima, kandi iyo nzira nta yindi ni Yesu gusa, na njia ingine si, na njia ni Yesu peke yake. Arabaza ngo se twayibwirwa niki? Akasema, je, nani anaweza katueleza hiyo njia? Aravuga ngo iyo nzira, aravuga ngo njewe. Akasema njia hiyo ni mimi. Mureke mbabwire bene data, umuntu utunze Yesu muri we, yule ambaye iko na Yesu ndani mwake, ni ukuri ntaza tunga umujinya, hana hasira. Umuntu utunze Yesu muri we, yule ambaye iko na Yesu ntaza funga ingumi, hafungi ngumi, ntaza rakara mu rusengero, hasiriki kanisani. Hari ahantu umuntu uzuzenguruka ukareba, kuna mahali unazunguka ukamenya ngura muntu nubwo harimba Yesu nta murimo, na unasikia hata kama mtu anaimba Yesu hayuko ndani mwake, hanuye ariko Yesu nta murimo, hata kama anatabiri Yesu hayumo ndani mwake. Kukandu ko guhanura, ako hiyo kitu ya kutabiri, Imana n'ubukristo, karama ya Ukristo bihabanye nguku kw'Icyangugu na Mombasa. Yani Ukristo na unabii ni kama Cyangugu na Mombasa, ni kama vile ulimwengu na mbingu ziko. Ubukristo buzabupfa ariko impano ntizipfa. Ukristo inakufa lakini karama haikufa. Umuntu yova gusambana akuzuzwa neza kandi agahanura. Mtu anaweza katoka kufanya uzizi na anatabiri. Mtu anaweza akakunya pombe anatabiri na inakuwa ukweli. Ariko utunze Yesu, lakini yule ambaye iko na Yesu bazabavuga nabi bakavuga ngo ni ibiki muvuze, yani wanazungumza mabaya, nauliza je, nini mnazungumza? Acha niwaambie wenye karama, abantu bari mukuvuga abayimba bakarakara ngo babakozeho. Kuna wale wanazungumza ombezi na ombezi wanasiri, hata sisi ni ombezi. Ariko jaza nkunda umuntu wombwira, na mimi nafurahia yule ambaye anaweza kaniambia. Ushize ahantu twabaye mu bukwe, kuna mahali nilikuwa kwa harusi, ubashiramo ibisirimba, wakaweka hiyo kisirimba, umwanya wafomozi ukujya babahakanye gato ngo bacishe indirimbo, yani wakapeleka muda wote, hata baririmba abantu bararambirwa, watu hata wakachoka. Umufomozi arahaguruka, yani yule ambaye alikuwa na aravuga ngo hano si mu rusengero, akasema hapa si kanisani, twabaye kuririmba gace kugira ngo abakomeza amakuru yabo yakomeze. Nilikuwa nimewapa nafasi kidogo ili watu waendelee. Ati muzamuvuga murimba gakeya mu rusengero niho abantu baza barimba uko bashaka, ariko ahandi muimbe kidogo, kanisani ndio wanaimba sana. Wavuga gutyo, wakati alisema hivyo, undi wari ruhande rwiwe, yule alikuwa karibu yake, ahita abwira abagenzi biwe, akaambia wengine ngo tumushambulie, ati tumshambulie. Abandi bagabo bari bicaye bakuru, wazee walikuwa wameketi, baramwumva, wakamsikia, bahita bamubwira ngo uvuze gutesha, wakamwambia je, unazungumza lini? Mutubeshe ni naho kumbi nibyo muzamwikora, na kumbe mnatudanganya, ni mambo yenu. Gutyo baratinya, ndagira ngo mbabwire urugenzi, nataka niwaambie safari, umuntu ufite uyu Yesu, yule ambaye iko na Yesu, umuntu wamaze kubaririza urugenzi, ambaye aliuliza safari hii, umuntu ufite Yesu mu bugingo bwiwe, yule ambaye iko na Yesu katika maisha yake, hazagira imbaraga mu ikanisa ngo agira agahayo, hana nguvu ya kupambana. Umwuka w'Imana, Roho wa Mungu uzunyenyekea, yani unanyenyekea. Habe niyo wuzuye umwuka w'Imana undi muntu akagukora gutya, hata unajaa Roho wa Mungu mwingine anakugusa, uzuhita uceceka,
unatulia. Cyo kwanga ngwenda vuga ndugira gatuza. Hauna nguvu. Fuzu funga ngumi. Hawezi ukafunga ngumi. Muka w'Imana. Roho wa Mungu. Uzucisha bugufi. Yani nanyenyekea. Turaje kugera kuri aya magambo rasomye muri Ezra. Tutakuja kuzungumza kwa yale maneno tumesoma kwa Ezra. Ubu kwa mbere kwa gutaha kandi ku cyumweru gishize hariya ikigali na Sunday ama juma ingine nilikuwa Kigali. Bararimba gutyo bafungura ibyuma birarenga. Waliimba wakapaza sauti. Umuntu arasaba musarasaba ati hano dufite umuntu umunyacubahiro kandi urwaye umutima. Na MC akasema kuna mtu ambaye ni ako na shida kubyuma mu buririmbe ne mu bizamura ko nkabagabanya kuzuma. Akasema mpunguze uri kuririmba. Yule ambaye alikuwa naimba ahita avuga ngo akasema ngo atere indirimbo. Wakati aliimba aravuga ngo zamura cyane, akasema pandisha sana. Uwo ngo nashaka soke. Kama huyo akitaka atoke. Na watu nutogira ubukristo wagira kinyabufura. Hata kama hauna ukristo lazima uwe na uongani. Twararezwe, tumelewa, turerwa mu babyeyi bazima, melelewa katika wazee wazuri. Twinjira no mu bukristo, pia tukaingia katika ukristo. Turerwa nabandi bazima, tukalewa pia na wengine wazima. Mwuka w'Imana na Roho wa Mungu abatunzuye Yesu, ambaye watu wako na Yesu, abari muri inzira y'ukuri, watu wako katika njia hii ya kweli, bazabagira bazabaca bugufi, wananyenyekea. Bwana sifiwe. Amen. Kandi abayumbi tena waombezi n'abana beza ni watoto wazuri, turabazi, tunawajua. Nukuri iyo ngezana muri rusengero, nikifika katika kanisa hili namamenya nguriya muntu uriya musore n'umuyumbi, najua huyu ni muombezi. namamenya ngo nuriya nawe, najua na huyu naye ari kuri kamera, yeye ni wa kamera, yaje kwifotoza, amekuja kupigwa picha. Iyi njia hii izisaba guca bugufi, inaomba kunyenyekea. Cyo cyatume Yesu yabwiye abantu hariya muri Matayo, na ndio maana Yesu aliambia watu katika Matayo 7:14 ngapi? 7:14 7 na 14. aravuga duhere ku 13, tukianzia 13. aravuga ngo ariho munyura mu irembo rifunganye, akasema tupite katika lango ambalo ni lembamba, ngo kuko inzira ngo ngari, kwa sababu njia pana, irembo rigari ama lango pana, ngo rizarijana abantu ngo rikabageza kurimbuka, linapeleka watu hadi huko, ngo kandi rizarinyuramo abantu benshi, na linapita watu wengi, ngo ariko irembo rifunganye, lakini lengo ambalo ni lembamba, ngo rizarinyuramo abantu bakeya, linapita watu ambao ni wachache, bazabagira ngo bavuge ukuntu bavuga, na wanatafuta kuzungumza vile watazungumza. Mungu anamwambia sivyo Mkristo anazungumza, wagira ngo ukora ibidakorwa ili ufanye ambayo si mazuri, ngo Yesu kunguku, na Roho anakuambia si hivyo. Yesu kurimo, Yesu ambaye iko ndani mwako agakomeza kukuyobora inzira, anaendelea kukuongoza njia, akakubwira ngo sukubaza bambara abandi bagore, anakuambia si hivyo wanavaa, ukasanga abandi bagezweho n'izamini, yani wamoja wanavaa nguo fupi, akakubwira ngo yenjewe, lakini Roho anakuambia mimi si hivyo. Ufite Yesu ambaye iko na Yesu haza yihindura ukundi, yeye hajifanye Yesu kwa yarari, Yesu vile alikuwa n'uyu munsi ni kwari, hata leo ni hivyo, ni iteka ryose ni kwa zaho, hata umilele atakuwa tu hivyo. Zamuri Imana icubahiro. Haleluya, amen. Biblia yatubwiye ngo, Biblia imetuambia ubwoko bwa Israeli bugiye kuvara mu butayu, taifa la Israeli wakati walikuwa hapo jangwani, ibice bitatu bagendayo, walienda vikundi vitatu, bongera kugaruka ibindi bice bitatu, na wakarudi vikundi vitatu. Imana yagiye yohereza batahuka, na Mungu alienda akituma, bagiye nkuko bagarutse nkuko bagiye, walienda vile walirudi vile walienda. Mu gice cya mbere bagenda bajanywe na Yehoyakimu, sura ya kwanza walienda na Yehoyakimu, bageze baragenda jana ba Danieli, alienda na wakina Danieli, ibikombe byo mu nzu y'Imana pamoja na vikombe vya kanisa, barajana wakaenda huko utumwa. Bukeye Nebukadineza yongera kubatumaho, pia Nebukadinezar akawatuma, umugaba w'ingabo akawatuma mkuu wa majeshi, arongera kandi asenya Yerusalemu, akabomoa tena Yerusalemu, asanga bashizeho umwami witwa Yekonia, na alikuta wameweka mfalme anaitwa Yekonia, nao barongera kandi baramujana, naye pia wakampeleka, bamujana n'abatunzi bose, na wakampeleka na matajiri wote. Mu gice cya gatatu, sehemu ya 3, arongera yoherezayo umugaba w'ingaba, akatuma tena mkuu wa majeshi, asanga bashizeho umwami witwa Sedekia, akakuta wameweka tena Sedekia mfalme, baramufata mutobora amaso, naye wakamtoa macho, bajana n'abandi bantu bose, wakapeleka na wengine watu, Yerusalemu irasambuka.
Yerusalemu ikabomoka. Bamaze gutura i Babuloni, Wakati waliishi huko Babiloni, bageze ku ngoma y'umwami Dariyo, wakati wa falme Dario, bongera kandi gutangira gutahuka, kaanza tena kurudi. nabo bagarutse kandi ku ngoma z'abami nka batatu. Pia nao walirudi kwa wafalme watatu. Abantu baje mbere haje Zerubabeli na Yoshua. Wa kundi la kwanza lilikuja ni Zerubabeli mfalme na Baza Yoshua, kubaka urusengero. wakaja kujenga hekalu. Aba kabiri n'uyu Ezra twasomye. Kundi la pili kuja Ezra Gice, kwa sura nyingine, nawe azana igice cya kabiri, naye akaleta kundi la pili, aza gusana ibicaniro, naye akaja kujenga madhabahu. igice cya gatatu tugisoma ni Nehemia nawe waje. Sehemu ya tatu kulikuja Nehemia, aje kubaka inkike n'amarembo byari byarahiye, naye alikuja kujenga ukuta pamoja na malango. Ariko Ezra amaze guhagurutsa abantu, wakati alisimamisha watu, ngo batinya kubwira umwami, wakaogopa kumwambia mfalme ngo abaha abasirikare bo kubacisha mu nzira, ili awape wanajeshi wa kuwapitisha njia, hari harimo abanzi bari kwa kubatega, sababu njia hiyo kulikuwa maadui wa kuwatega. nta buryo bari kugenda, hakuna vile wangeenda, bari kubishyira muri iyo nzira, wangewaua katika njia. ariko Ezra ngo biringira ukuboko kw'Imana, wakatumaini mkono wa Mungu, baravuga ngo reka bagende, wakasema acha twende. batinya bagira isoni ngo zo kubwira umwami, wakasikia aibu ya kumwambia mfalme, barakomeza ngo baragenda. wakaenda. bageze ku mugezi witwa Ahava, wakati walifika kwa mtu inaitwa Ahava, kuri Ahava, hapa Ahava, ngo Ezra abwira abantu ngo nimwicare. Ezra akaambia watu waketi. Tiyafuye kubabwira gusa ngo nimwicare aho turuhuke, hakuambia tu mketi tupumzike. bari bumvishije amakuru hari imbere ko ariho abanzi, walikuwa wamesikia habari kwamba mbele kuna maadui. ariko ngo bahagira iminsi 3, wakafanya siku 3 ngo biyirije ubusa, ambao walikuwa ni mafungo, ngo bahaye bashaka kuyoboza Imana inzira, walikuwa nataka kumuuliza Mungu njia. ntibapfuye kugenda gusa, hawakuenda tu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ezra avuga ngo nimwanze mwicare, na Ezra akasema mketi kwanza. yari afite abayumbi, alikuwa na waombezi. tumugire ngo mugira umurimo mutoya, na msifikiri mna kazi ndogo, nyinyi ni watu wa ajabu. iyo rukomeye, ikiwa ni ngumu, baza gushaka, wanakuja kuuliza, nimwe baza babwira ngo nimusenge, ni nyinyi wanaambia Mungu. abarwaye, wale wanagonjeka, ibintu byananiranye, mambo ambayo imeshindikana, bijyana mwakumbuza nkamone ko murangirira neza, kuya mwakomushaka kugira ngo nanje vile mlikuwa nafanya, mimi nilikuwa nasikia mnanifanyia vizuri, mwirukane na ilikuwa ni kufukuza ile udhaifu. Hiyo ni kazi yenu. Msifikiri nyinyi ni watu wadogo. Akasema kufunga hapa ili tunyenyekee kwanza. Amen. Na si kutembea kwa hii safari tu, ili tuweze hii njia ni kunyenyekea. Hawezi ukauliza Mungu na hasira. Na ndio maana Musa alikuwa kwa nyakati 3, na nyakati za kwanza 2 Mungu hakumuona, lakini wakati wa 3 wa kunyenyekea Mungu akamuona. Musa alifanya miaka 40, alikuwa katika nchi ya Misri akijisikia. Alikuwa kijana wa mchana wa Farao, alikuwa akizungumza, wote wanakubali. Na nyuma akaenda katika huko Gosheni, katika wandugu zao, akaenda kuwasalimia. Wakati alifika, akakuta mtu wa Misri anapiga Muisraeli, akamshika, akamchapa, akamuua, na akamzika, akaenda. Naye alikuwa akijisikia. Na kuchapa alirudi, akakuta Waisraeli 2 wakipigana. Akauliza, je, na nyinyi? Na nyinyi wa Kristo? Na nyinyi mnapigana? Imekuwaje? Bila kuuliza njia, bila kujua njia, mnasimama, mnakutana Mkristo na mwingine wanazozana. Yani wapagani wanashambulia Wakristo, hata Wakristo nao pia wanazozana. Inamaanisha kwamba wamoja katika Wakristo, hii njia ama huyu Yesu hayumo ndani mwao.
ngo baramubwira ngo bababwira baramubwira ati kurashaka kutugira ngo kuryo yaraguze umunyegiputa na wakamuuliza, je, unataka kutufanya kama vile ulifanya Misri? Akakimbia, ahungira Midiani, akakimbilia Midiani, ashitsa umushumba w'intama, akawa mfuga kondoo. Kumushumba bamugufi cyane, jua samani ya mfugaji, ananyenyekea, ni mtu ambaye hana samani. Ngo arangije na nyuma Imana bari bwimurangiza, Mungu akamwona. Ngo yumvaga yagize indi myaka 40 Midiani, na alifanya miaka 40 nyingine Midiani. Alijisikia kama yeye ni bure. Bwana asifiwe. Amina. Igihe yumvaga ko atari ikintu, ile wakati alisikia kwamba yeye ni bure, igihe yaricishije bugufi nk'umushumba, wakati alinyenyekea kama mfugaji, yaracishije bugufi nk'umwungeri, na alikuwa yeye kama mchunga kondoo. Twebwe tuzatuvuga ku biri n'abanyarwanda, tuzatuvuga twebwe umushumba, sisi tunasema tumugira nk'umwungeri, nk'umuntu nk'umukuru, nk'umuntu nka nyiri ntama. Sisi tunasema ni kama mwenye kondoo. Tumwita twebwe umwungeri. Lakini tunamuita Abanyarwanda bamwita umushumba. Wanyarwanda wanasema ni mchungaji. Ufashe umwungeri twebwe wacu. Ukisema mchungaji twagaza tuvuga ngo unafashe umwungeri ngo ari munga. Sisi tunasema nimeshika mchungaji anachunga ng'ombe. Abanyarwanda bazavuga ngo ni umushumba. Wao wanasema ni mchungaji tu. Kuko umushumba, mchungaji, jewe kuimuza munyita umushumba. Mimi mnaniita mchungaji. Ni muto kuri mwebwe. Mimi ni mdogo kwa kuko ndi umwungeri ndaragiye. Kwa sababu mimi ni mfugaji na chunga. Sukwitwa Bwana. Mimi sijitwi yani mtu mkubwa. Ahubwo nijugomba guca bugufi cyane. Mimi ndio nitanyenyekea sana. Amenya ko ndi umushumba ushumba ibintu by'abana. Kwa sababu nafuga mali ya wengine. Umwungeri wa data. Mimi ni mchungaji wa baba. Biblia ikavuga ngo turagira intama. Na Biblia inasema mfunge kondoo. Ngo turagira umukumbi kabazawubaza. Na tuchunge kondoo kama wale wataulizwa. Tuzatubaza. Tutaulizwa. Nico gituma. Ndio maana tukure kuwa muri inzira. Pasha kuwa katika njia hii. Tugenda tuyoboza. Tukienda tukiuliza. Wazugera hantu kabuza ngo se data. Na tukifika mahali tunauliza. Kwa kumusozi ukabaza ngo se mama. Unaenda mahali unauliza baba. Ibi ngibi no bikora guti. Je, haya naweza nikafanya? Ese ibi ngibi torero ryakora ribona guti. Je, haya mambo ya kanisa tunaweza kufanya? Ese ntama zargiki. Je, kondoo zinaweza zikakula nini? Ese nazuhiriki. Je, naweza nikazilisha nini? Uko niko kugenda uyoboza. Hivyo ndivyo tunauliza. Mose ngo gihe yumva ko atari ikintu. Na Musa akajisi kwamba yeye ni bure. Igice cya kabiri cya gatatu, sehemu ya 3, wageze mu butaya ayoboye, wakati alifika jangwa akiongoza, wamenya ko Imana itokoresha ikintu kitari umuntu utari ikintu. Na yeye akajua kwamba Mungu aweze kutumikisha mtu ambaye si kitu. Abona gusura kumva agaciro kiwe. Akaona hana samani. Kuko yari abanje guca bugufi. Kwa sababu alikuwa amenyenyekea. Ubwoko bwa Israeli nabwo na taifa la Israeli ugeze hano ku mugezi ya Havu, wakati walifika katika mto wa Havu, bakora amagambo 5, wamefanya mambo 5. Ijambo rya mbere ngo bicishije bugufi. Neno la kwanza walinyenyekea kugira ngo bayoboze Imana, ili waulize Mungu inzira ngo yobayoboramo, njia ambayo atawaongoza, ngo bakajana n'abana babo, na wanatembea na watoto wao, bakobona ibintu byabo byose, na wanatembea pia na mali yao, bakazabona uko babigeza mu gihugu, na wapate vile watafikisha katika nchi. Ijambo rya kabiri, neno la pili, ngo bahaye Imana ibyisharo mu mitima yabo, na wamepea Mungu makao katika mioyo yao. Bwana asifiwe. Amina. Bahaye Imana ibyisharo, wamempa Mungu nafasi. Nukuzugana ukamenya ko Yesu akurimo, na utembee ujue kwamba Mungu yumo ndani mwako. Kandi Yesu yakurimo, na kama Yesu yumo ndani mwako, haza kwemerera kurya ibintu byose, hakubali ukule kila kitu, haza kwemerera kuvuga byose, na hakubali uzungumuze kila jambo, haza kwemerera gukora byose, na hakubali utende kila jambo. kugira ngo ukora hangaha yale mnafute agakoma, yani kuna kile kinakuzuia, anakwambia hacha hiyo si yako, hacha hiyo mambo haifanyiki. Sio hivyo tunafanya. Bwana asifiwe. Amina. Imani icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yesu yakurimo, Yesu akiwa ndani mwako, kuna yale anabadilisha, abandi bakabimenya, wengi wanajua, bakavuga ngura muntu afite Yesu, wanasema yule iko na Yesu. Yesu yakurimo, na Yesu akiwa ndani mwako, ikintu cha mbere, kitu ya kwanza, ufata igihe cyo kubanza kumwimika, ukamuhicisha, yani unampa nafasi, ukamwemerera, unamkubalia, ukamwemerera, unamkubalia, ukavuga Yesu. Muri mbyara bivuze ngo, mwimbaji amesema, ngwinube mu mutima wanje, umbemo ndabikwemereye, ngwinutae mu mutima wanje,
wibonere mahokuba. Bwana asifiwe. Amen. Yesu numara kumuha ibyicaro, Yesu ukimpa nafasi, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. ndiye njia na kweli na uzima. Nta uja kwa data atamuona. Unaendaye kwa baba bila kumwona. kumwona. Gukatiriza izindi. Ukitaka kupita njia nyingine, Nzirija mu ijuru, njia kwenda mbinguni, tiwo katira nkari abaza bakatira wacu bamwe bagaca mu mazi. hawezi ukapita huko kwa njia ya maji ukienda kwetu. Nta fraud baho muri rugendo. Hakuna njia ya kichorochoro kwa safari hii. Lango ni moja na ni wazi. Ni Yesu wenyine gusa. Ndiyo. Yesu peke yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Nicho gituma umuririmbyi yavuze ngo, na ndio maana mwimbaji amesema, Yesu niwe nihishamo, akasema Yesu ndiye ninajificha ndani. Yambereye ubuhungiro. Amekuwa kimbilio langu. Aravuga ngo ntabyago bizantera ubwoba. Akasema hakuna majaribu ambayo itanitisha. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe nzira n'ukuri. Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Ngo barabanza baheza Yesu izicara mu mitima yao. Walimupa kwanza Yesu nafasi. Kintu cha gatatu bakoze. Neno la tatu walifanya. Nkureba hano nawe. Tizama hapa na wewe. Reba hano. Tizama hapa. Kintu cha gatatu bakoze. Neno la tatu wamefanya. Ngo baravuze ngo ntibopfa gutora urugenze gusa. Walisema hawezi wakashika safari. Baravuga ngo banze bihana ibyaha. Watubu kwanza dhambi. Sisi jambo umuyobozi yavuze na ni hilo neno mchunga, yani reka mbabwire ikintu cyashije mu bakristo, kitu ambacho kimeisha kwa Wakristo. Birashoboka mwebwe ko muba mukigifite. Inawezekana nyinyi mnayo bado. Cyarashize. Hiyo kitu imeisha. Abantu kwihana, watu kutubu, ako kantu. Hiyo kitu Kandi naho ruzingiye. Hapo ndipo kuna shida. Niba kubaze ngo siri umukristo. Yani kutubu ikisha kwa Mkristo, ukavuga ngo iyi unasema ikintu gusaba zakubaza gusaba bakubaza ngo suzugira gute. Ikikwemeza kuri umukristo ni iki? Kila uzuvuga ngo nzanihana. Useme kwamba mimi natubu. Nico gusa. Hiyo tu. Nta muntu numwe muri inzira. Hakuna mmoja katika hii njia utazucumura muri inzira ambaye anatenda dhambi kwa njia. Ijambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu usema bakwira tutariye tunaweza tukashinda bila kukula, lakini hatuwezi tukashinda bila kutenda dhambi. Umuntu navuga kuko ari umukiranutsi, na mtu akisema kwamba ni mtakatifu wazobayisima ni nyabinyoma, ni kwamba anasema Mungu ni mwenye uongo. Umukiranutsi numwe gusa ni Imana, yani mwenye haki ni mmoja tu, ni Mungu. Ngo barabanza baricara na wakaketi kwanza, ngo batura ibyaha byabo, wakatubu dhambi zao. Cyo mwagaza muva muri Yerusalemu, na ndio maana mlisikia ya jambo rivuga ngo nuja gusenga, na ndio maana wanasema ukienda kuomba, nuja gutura ituru, ukienda kutoa sadaka, ngo wageririye ngo ukibuka kuko ari uwo mufite ico mufu, na unakumbuka kuna yule ambaye mko naye shida, urudi kwanza. Israeli bagaza baje guturira kure cyane, walikuwa wakienda kutoa sadaka mbali, bagenda makilometre, walikuwa wakienda makilometa, bakagenda n'intama yiwe, anaenda na kondoo wake, akagenda ishoreye, anaenda kiongoza. Urwo rugenzo yasha ukena intama, nasikia hiyo safari na kondoo, ni gitambi tari cyo cyose afite, ama kila chochote alikuwa nacho. Agera gutya ku muryango, akifika mlangoni, akibuka ko byishimo twakoroganye mu gitondo twatonganye, anakumbuka kwamba byishimo tumezozana asubuhi, akamasura agasiga ya ntama harya, na anaacha kondoo hapo, akamagenda, anarudi tena, akaja nko mu muji, anaenda tena uko tao, na maguru akaja kubwira wa muntu ati yewe, na mguu anaenda kuambia huyo mtu, twaratonganye, na nilikuwa nataka kukuambia kwamba jana tumezozana, juzi nimekuhuzunikisha, none mbabariri, naomba radhi. agasura kamatora urugendo, anarudi tena na safari, akamagenda, anaenda tena na cha gitambo ciwe, agasanga cha gitambo ciwe, anakuta ile bagasubira sadaka yake, akagitamba, anaenda natoa zabihu, anasamehewa, agasubirayo, na pia anarudi. Antu ari kugenda rimwe kagenda inshuro zine, na mali angeenda safari moja anaenda safari ine. Uru rugendo kugira ngo muruyoboze neza, hii safari ilimuulize kugira ngo murusobanukirwe, ili mpate kuelewa, nukugenda umwaka imbabazi, ni kwenda mkiomba msamaha, nukugenda mwihana, ni kwenda mkiomba msamaha, nukugenda mwihana, ni kwenda mkiomba msamaha. Nisha chatumye Nehemia aje mu rugendo rwa gatatu, ndio maana Nehemia alienda kwa safari ya tatu, alifika Yerusalemu, ngo yasuye amarembo atatu gusa, yani aliongoza lango tatu tu, yasuye irembo ryo mu kibaya, yani alitembelea lango la uko bondeni, sobanura ngo ni irembo ryo kwicisha bugufi, na inamaanisha ni bonde la kunyenyekea, warasura irembo ry'imyanda, na pia akaangalia akatembelea lango la, sobanura ngo ni irembo ryo kwihana, na ilikuwa ni lango la kutubu, arasura irembo ryo ku masoko, na
tembelea lango la chemchemu. Bivuga kuko ari irembo ryo mu migisha. Na inamaanisha ni lango la baraka. Iyo tumaze kwicisha bugufi. Na ukipata kunyenyekea. Tunaangiza tukihana. Na pia tunatubu. Ikiye tugiye kwakira gusa n'umwuka w'Imana. Kila ambacho tunakupokea ni roho. Umwuka w'Imana kugira ngo bane natwe. Na roho wa Mungu ili awe nasi. Ngo batura ibyaha byabo. Yani wanatubu dhambi. Ese muri mukwihana muri kigihe. Je, mnatubu kwa hii wakati? Usanga abakristo buzu urusengero. Yani unakuta wakristo wanajaa kanisa. Twese tugateranira hano. Sisi tunakusanyika hapa. Umuntu ntigeze asiga ikintu ciwe. Mtu hajaacha kitu chake. Nimba rugira ingeso y'ubusambanye ntibigeze. Na kama alikuwa ni msherati bado ni msherati. Uraza hano nawe kugatuti. Unakuja hapa madhabahu. Nimba ugira ingeso yo kwiba. Kama wewe ni mkora. Na hangaha niho hapa unaendelea hapa. Tiwigeze uisiga. Haujaacha hiyo tabia. Uzoza wumva ufite icyaha. Ukisikia una dhambi. Bwana sifiwe. Amen. Abambonye ku cyumweru. Yani wameniona narinje ngumara kwicara hariya. Niliingia nikaketi hapa. Mukanya gato Eveke ngo yinjire. Wakati Eveke aliingia namusohokana. Nikatoka naye. Twari twavuze amagambo yo mu rugo. Tulikuwa tumezungumza maneno ya familia. Nshaka kurakara. Nikataka kusirika. Turanka basubizanye nyine nk'umwana nasi. Tukajibiana kama mtoto na babake. Nikasikia ni kama nimesirika. Ngomara kurakara. Wakati nilisirika. Ndaza. Nikaje. Ngongera nse ndatekeza ngo sobo musenga. Nikasema mbona? Nukusingira uburyaje kumuza mu mbona. Sina unafiki. Muzabaze ni muhira n'abavyeyi banje. Namuuliza hata wazazi wangu. Ico naza nshanga ico nkuza. Kile nimekubali na kubali na kile nimechukia na. Sinzi ngo nkunda nsingira uburyaje. Sina unafiki. No mu rusengero zamwira abakristo ngo umuntu wawe umva yogenda. Na kanisa naambia yule ambaye anajisi kutoka nzasigana na babiri. Nitabaki na wawili. Zabageze mu ijuru. Nitawafikisha mbinguni. Oya isindafata ku majosi. Sishiki kwa shingo. Nukuri murabiza umugabo n'umugore basabavugana munsi. Mnajua mke na mume wanaweza kuzungumza. Yesu mugana n'umugore narakara. Yani mke na mume wanaweza kuzungumza. Nikisikia ananihuzunikisha. Zangira icu mbuzi umwanya wo kwihana. Nikikosa wakati wa kutubu. Nogira icumweru ntarasenga nkaryama ndasenze. Naweza nikafanya wiki mzima bila kuomba. Sinomenya kuja kwishushanya ku Mana. Na siwezi sinzi uburyaje kuba ngo ngende mwirano. Ngo niyo abantu bambona kuko ndi pastor. Na siwezi nikafanya ili watu wanione. Nihenze nkanayo nkinjira mu rusengero. Na nikijidanganya nafika kanisani. Sinayoboraga barambwira nkabwira ngo wese nyobora. Siwezi nikaongoza. Simfite umwanya. Sina wakati. Ariko abakristo Mungu umuntu ariko ava mu nzu. Lakini wakristo wa sasa. Akamagara mu muryango hatongana n'undi. Anafika mlangoni akizozana. Akabaragarutsa kamayirukanga kamaza hano. Na anakuja hapa kikimbia. Bakubita indirimbo bakabona banje guceceka. Bavuga ngo se abantu mwabaye gute. Wakisema je watu mbona mnanyamaza? Ukamuvumuka ngakuriye ku muryango. Yani unachomoka kama mtu. Ariko nukwihana. Yego. Ezra navuga ngo kugira ngo nyoboze Imana inzira. Ezra akasema ili tuulize njia. Tukicisha bugufi. Mbele ni kunyenyekea. Na kabiri tugaha Imana ivyicaro. Na pia tunampa Mungu nafasi. Neno la tatu. Tutubu dhambi. Ni Mungu ni Mungu. Ali Imana izikorana n'icyaha. Mje Mungu anafanya kazi na magambo 7 ku musaraba. Hata Yesu kwa maneno 7 msalabani. Wagiye kuvuga ijambo rya mbere bizaha imaze kumuzura haruza abantu. Na alisema neno la kwanza dhambi zilikuwa zimemjaa. Na alikuwa amejiletea watu wote na dhambi zilikuwa kwake. Yeye akageuka dhambi tu. Imana ngo yerekerayo. Na Mungu akageuka. Ngo yerekerayo abasigaru imbaraga zibazirashize. Yani nguvu zikaisha. Ngo aravuga ngo Mana yanje Mana yanje. Akasema Mungu Mungu. Niki kikundekesheje. Je, kwa nini umeniacha? Imana ngo isubira murebe. Na Mungu akamtizama. Wakati alimtizama yongera kandi kugira imbaraga zawe. Akawa na nguvu tena. Aravuga ngo ntibiye nkuko shaka be nkuko. Akasema isiwe kama vile nitakavyo. Iwe vile utakavyo. Umurimo wo gucungura warurangiye. Amen. Kazi yake kaisha. Icyaha ni Imana ntibiza bigendana. Mungu na dhambi hawaambatani. Kandi nta cyaha gitoya kibaho. Hakuna dhambi ndogo inakuwa. Gusuzugura umubyeyi ni icyaha. Yani kudharau mzazi ni dhambi. Kuvuga nabi mu rusengero ni icyaha. Yani kuzungumza vibaya kanisani ni dhambi. Kugamba undi muntu ni icyaha. Kuteta mtu ni dhambi. Ni mureka abanyabyaha baguma bakora ibyaha byabo. Mwache wenye dhambi waendelee kutenda dhambi. Yeremia yigeze kubaza Imana mu 12 za Yeremia. Yeremia aliuliza Mungu. Aravuga ngo Mana nkundira nkubaze nubwo nzi kuko ari wowe ukiranuka. Akasema acha nikuulize hata kama wewe ni mwaminifu. Aravuga ngo ni kuko abanyabyaha wabateye. Mbona wenye dhambi ngo bashinga n'imizi? Yani wameshimikwa wakawa na mizizi. Ngo ndetse bera n'imbuto. Wakatoa matunda. Imana imusubiriza muri Zaburi ya 37. Na Mungu akamjibu katika Zaburi ya 37. Sorry.
timukaze mubabazwa n'abanyabyaha na msihuzunike kwa sababu ya wenye dhambi. ngo bazuma nka kurya kw'igisambu, yani watakauka kama ngo bazacibwa nka kurya kw'ibyatsi ngo bumbe nk'igisambu, watakatwa kama nyasi wawe kama. ndaro wabona igishonda kimaze ku buryo kizagisha. Nani ameona pore ambayo imeungua? nuko nani ameona ambayo imekauka vile naungua? Umusigaye usanga umuntu n'umukristo, yani unakuta mtu ni mkristo akabazwa n'icyaha cundi, lakini anahuzunikisha na dhambi. Usengera kandi umugenderere, umuombe na umtembelee. Mwisi tugoba twese dukiranutse. Ulimwengu hatuwezi tukawa watakatifu sote, ariko ni kwihana ibyaha, lakini ni kutubu dhambi. Mwini mzaravuga ngo kwihana si ubuhanga. Na mwimbaji amesema kutubu si utaalamu ama kupita kwa akili, ni kutangaza tu kwamba wewe ni mwenye dhambi. Bwana sifiwe. Amen. So ubuhanga nguzwanzu bigorore cyangwa bimwe. Hakuna utaalamu. Ubije ruhande ama uende pembeni ubivugire uyuzungumze nacumuye nimetenda dhambi. Nta yindi siguri ba mu gucumura. Hakuna ingine neno umunyabyaha nabikoze. Mimi ni mwenye dhambi nimetenda. Ende mukiranutsi mbabarira. Mukiranutsi nisamehe. Hiyo tu. Abantu bacagira gutinya ngo no kwihana ku muntu. Kuna wale unge wanasema ni kitubu. Hari abagabo batazabihana ku bagore. Kuna wale ambao watubu kwa wake zao. Umugore yo musuzugura. Ati mke anaweza kumdharau. Akemera ko Imana imusuzugura. Na anakubali Mungu amdharau. Ni ukuri mbabwira umugore cyo gusuzugura bamwihanye. Acha niwaambie, nta muntu wo gusuzugura bamwihanyeho. Hakuna mtu anaweza kukudharau kimtukutu. Ahubwo azagutinya akavuga ati umuntu afite icyo. Ila na kuogopa kuna kile unamzidi. Hari umuntu utazugenda ngo abwire umukristo, ntari umukozi utobwira umukristo ngo burya nakubabaje. Kuna kiongozi ambaye anaweza kaambia umkristo nimekutendea vibaya nisamee. Njewe nubwo yo bari umwana ungana gutena, mimi hata awe mtoto mdogo namuita namwambia nimekutendea mabaya nisamee. Ezra kugira ngo tugende. Ezra akawaambia ili tuende kuko twagize isoni zo kwakumwa umutwe w'abasirikare, kwa sababu tumesikia haya ya aibu ya kuomba mfalme wa wanajeshi, tukatumaini nguvu za Mungu. None nimuanze mwiyiriza iminsi 3 na mufunge siku 3 tuyoboza Imana inzira yo kugira ngo tupate kulinza njia kwenda huko kwetu. Ijambo rya 4, neno la 4, iyo mamaze kubabarirwa wakati walisamehewa wakatoa kwa hiari, batanga isadaka y'ubushaki. Batanga ku bushaki, batanga isadaka y'ubushaki. Abantu ngo baritanga, watu wakajitolea, batanga ngo masekurume, wakatoa dume 96 ngo batanga abagazi b'intama, abana b'intama, wakatoa wana kondoo 77 ngo batanga masekurume y'ihene, wakatoa dume wa mbuzi 12. Abantu iyo umaze kwakira umwuka w'Imana, watu wakipokea roho wa Mungu, iyo mumaze kugira Yesu yunziremo ihagazemo, mukisha kuwa na Yesu, kutubesha nukuri muzamureka kutubesha, mwache kutudanganya. Si wale wamuitao Bwana Bwana, si barya bamuhamagara ngo mwami mwami, ubushake bw'Imana, wale wanatenda mapenzi ya Mungu no gukorera Imana, ni wale ambao hari ibintu twakoze. Kuna yale tumefanya, tuzi gusanga umuntu aririnze, tunajua mtu akiimba cyangwa agasenga wala akiomba, ngo birahagisha, hiyo inatosha. Mureke mbabwire bene data, acha niwaambie, nimba uzugaragaza uburyo bushoboka bwose, kama unajaribu njia yote, no bazana ngo se umuntu ikicumwero cyose utarashatse ngo abone ijana nibara ryo kurya mu nzu. Je, tukiuliza nani ambaye hajapata 100 cyangwa ngo abe yaraburaye ama amelala njaa, ariko umuntu agatangira icumweru, lakini unaanza wiki akageza ku cumweru unafikisha habe n'ijana ryo kubikira Imana ngo avuga ati nanje hata 100 ya izi minsi nkorera urugo rwanje, nina kandi zimbaraga n'Imana yazimpaye, na hizi nguvu ni Mungu amenipa. Reka nchunge ituro, acha niweke sadaka ili nitoe mbele za Mungu. Uamara ukaza hano na unakuja hapa, bakubita umuziki, wakipiga ngoma, wewe ukavuga ngo ndi umuyumbi. Wewe unasema ni umuyumbi wa mbere ni umuntu uzi gukorera Imana. Muombezi wa kwanza ni yule anajua. Umuyumbi wa mbere nutekereza Imana, yule ambaye anafikiri Mungu. Turasohoka ni ku cyumweru, unatoka ukiwa Sunday, ugasanga mwaje kurangiza amaturo y'ukwezi, unakuta cyo tuamuza muyitango nayo pasteur, na ndio maana tunasema ni pastor kurangiza ukwezi, ukimaliza mwezi ugasanga mufite amaturo atagira kubera iki, nabaye abaririmbyi gusa, mmepewa waimbaji, mwabaye abasenzi gusa, mmekuwa waombezi, ariko ntagukorera Imana, lakini amtumikie Mungu. Ubundi abandi zanumva bavuga umugore umwiriya muri Kongo, nimesikia wakisema mama mmoja wa Kongo ngo yagaza ahurifu, alikuwa akisaga unga, uruko agiye gucumba vile akitaka kusonga, wagafata urushi
anachukua akavuga ngo uyu mucumbo ngiye gucumba furushi moja, anasema agakuraho urushingo agashira hariya mu gaseke, anaweka hapo. buri uko agiye gucumba agakuraho Kila akienda kusonga kiyomenya gukwingana kugira ngo amenye ko ayipima ariko agenda agira gutyo. hawezi jua iko aje. Yaje kugeza ku cyumweru, Ikifika Sunday akaja kwa mwalimu akavuga ngo dore ifu yanje, na anapelekea mwalimu, anasema hii ni fungo la 10 la unga ambao tumetumia, anaenda. Ariko lakini kandi kunobaza ngo ninde muntu ugize icyumweru ataranywa soda, na nikiuliza nani ako na wiki bila kunywa soda, mwosanga mwese mwarazinyoye, naweza kuta nyinyi wote mmekunywa. ariko kwanga mwozeba abantu batanze amaturo, ukiangalia wale wametoa sadaka unaweza kuta ni wachache, kandi sukundi kungu na siku icabiteye kile kimesababisha iyi nzira muhagazemo inje, simwamenye ko nayo zishaka ko bantu batanga, hamjui kwamba inaomba na watu watu. Yohana aravuze ngo ahirwa bapfa bapfira mu mwami. Yohana amesema heri wa Mwuka na aravuga ngo ye, na Roho akasema ndio ngo baruhuke imihate yabo, wapumzike shida zao, kuko imirimo yabo igiye bakuri, kwa sababu kazi zao zitawafuata. nta bindi bintu bizagukurikira, hakuna kingine kitatufuata. uzaba ufite imodoka izasigara, na ule akona gari tachi, izasigara, nyumba nzuri tabaki, uzagira imyenda myinshi izasigara, utakuwa na nguo nyingi zitabaki, uzagira amafaranga, utakuwa na pesa, ariko ikintu kizagukurikira, kila ambacho kitakufuata ni imirimo wakoze, ni kazi umefanya. ngo batanga ku bushake, wakatoa kwa hiari. Ijambo rya nyuma, neno la mwisho, ngo bisuzumye, wakijichunguza. Jambo rya gatanu ngo bisuzumye, neno la 5 kwa kujichunguza, ngo basanga nta murewi bafite, wakakuta hawana murewi, ngo basize umutamzi, wameacha kuhani. Mureke mbabwire torero ry'Imana, acha niwaambie tuzogenda nta bayobozi, hatuwezi tukenda bila mchungaji. Muri iki gihe, kwa nyakati hii, abakozi b'Imana batakaje agaciro, yani watumishi wametupa samani, abakozi b'Imana baravuzwe, wamezarauliwa, wamezungumzwa sana, abantu bafatwa uko bashaka, watu wanawashika vile watakavyo. Ariko niba mwarahawe umushumba, lakini kwamba kama umepewa mchungaji, afite umurimo munini mbere y'Imana, iko na kazi kubwa mbele ya Mungu, nico gituma nawe Imana murazimisha, na ndio maana Mungu anawalazimisha kuyobora umukumbi nk'uzaubazwa, na kuongoza taifa kama vile watu wataulizwa. Bisuzumye ngo basanga nta murewi bazanye, nta mutamzi, kwa kujichunguza wakakuta hakuna kuhani, baravuga ngo dusubize abantu, wakasema turudishe watu, basubiri Babuloni baje kuzana umutamzi, warudi Babiloni walete kuhani, nta bazadutambira ibitambo, hakuna yule atatoa zabihu, nta bazadukuraho ibyaha, hakuna yule ataondoa dhambi, ariko dusubire hariya, turudi huko, nimugende muje kuzana umutamzi, mwende mkalete kuhani. Haleluya, amen. Timugenda mudafite ubayoboye, amwezi mkaenda bila kiongozi. Reka mbabwire, acha niwaambie, reka mbabwira nako kanda abantu bazagamba abayobozi babo, na niwaambia hii kitu, watu ambao wanateta kiongozi. Pastor mwivuga butumwa utuye Masaka, kuna pastor ambao tulikuwa naye wa huko Masaka, angwagere hari wacha aratwigisha, wakati alifika kwetu akazungumza, aratubwira ngo umuntu umwe yarapfuye, akasema mtu mmoja alifariki, yari umukozi w'Imana mu rusengero, alikuwa mtumishi kanisani, umuhungu we amwirirwa hamureba kwa apfa, na kijana wake akashinda akitizama kama alikuwa ni muuguzi, waje gupfa, wakati alitaka kufariki, agiye gucikana arengeje ukuboko kagira gutya, afanye hivi mkono, warengeje ukuboko, wakati alipandisha mkono aracikana, akakata. Mumugoroba pastor arataha, jioni pastor akakuja, abaza wa muhungu we atese umuntu yarangije gute, akasema amemaliza aje, ati yagiye gupfa umuntu arengeje ukuboko, agiye gucikana, alitaka roho akainua mkono, atariko seme pastor agira amashaka cyane, na pastor akakuwa na mashaka, arashidikanya isi umuntu yagiye mu ijuru, akasema je, mtu ameenda bakaramza iwe yagize gutyo ukuboko kubera iki, kwa nini amefanya hivi? Aja mu masengesho, akaenda kwa maombi, agira icumwe asenga abazimana, akaenda maombi akafanya, Imana ntiyamusubiza, Mungu akumjibu, ariko hashize ukwezi, nyuma ya mwezi, aryamye abona wa muntu aragarutse, akaona huyo mtu amerudi, aramubwira ngo nagarutse, akasema nimerudi. pastor atese ko nzi ko wapfuye, akasema je, bwana nimejua umefariki, umerudi aje? Aravuga ngo nawe maze kugeririya, nilifika huko banze ko ninjira, wamekataa nirudi. Baravuga na magambo, aravuga ngo napfuye nkufite amakimbirane n'umwana wanje, nilikuwa mzozano toa. Ijambo rya kabiri, neno la pili, unagaza mvuga abandi bakozi nabi, nilikuwa nikizungumza watumishi wenzangu vibaya. Umuntu uzugamba umukozi, yule ambaye anateta mtumishi, Biblia izivuga ngo Abarumi 13, Warumi 13, ngo nta butware bwose butava ku Mana, hakuna uongozi ambao hautoki kwa Mungu. Umuntu nagandira umutware, na mtu ngo burya si wabagandiye, ngo ahubwo abagandiye Imana yamushizeho. Mtu akikataa kufanya kazi, si yeye anakatalia kiongozi, ila ni Mungu ambaye amemweka. Mufite nayo bamuzamugira inama, na
kuhani lazima mumpe shauri. Ntimukamuje ku ruhande muzamugira inama. Msiende kwa mbali, mpe shauri. Ariko ntimukamugambe. Lakini msimtete. Hari inzira nishi. Kuna njia nyingi. Abantu benshi bayobye inzira. Wengi wamepotoka kudasobanukirwa. Bila kujua. Kandi Yesu aravuga ngo. Na Yesu amesema. Sabaguma kumva mwami. Si wale wasemao, si wale wajua kuimba wala kuhubiri, na si waombezi wanafanya siku nyingi wakiomba, ni wale wanafanya mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Yesu alifika hapo. Mathayo 16 na mstari wa 16. Wakati walifika Kaisaria ya Filipo, na Yesu akatizama watu, na akasema, je, hao watu tunatembea nao kila siku? Je, tibankurikira kugira ngo mpindure ibyo kurya barye? Hawanifuati kwa sababu ya mikate, ahubwo si bitangaza bashaka kugenda babona. Je, si miujiza wanataka? Aravuga ngo reka babaze nimba baramenye inzira. Acha niulize kwamba wamejua njia. Reka baze yuko bamenye inzira. Acha niulize kwamba wamejua hii njia. Arabaza ngo si umwana w'umuntu muzamu mwitande. Je, mwana damu mnamuitaje? Baramubwira bamwe, baravuga bamwe bati tukwita Yeremia. Wamoja wanasema tunakuita Yeremia. Abandi barengera bakati twebwe tukwita Elia. Wengine wanasema ni Elia. Abandi tukwita Yohana Mubatiza. Wengine wanasema ni Yohana Mbatizaji. Abandi tukakwita umwe mu bahanuzi. Wengine wanasema ni mmoja kama nabii. Abo ntibari bayihagazemo se? Hao hawakukuwa kwa njia. Tibabanaga na Yesu se? Hawakukuwa na Yesu. Tibagaza bagendana. Hawakutembea naye. Umuntu yorara mu masengesho. Unaweza ukalala kwa maombi. Umuntu akaba mu huduma ndende. Unakuwa kwa huduma ndefu. Umuntu akamenya kubibwira abantu ukamuvuga butumwa. Unajua kuiambia wengine unakuwa mhubiri. Lakini njia haujauliza. Arahindukira abaza Petro atese mwebwe. Na akageuka kauliza Petro. Akasema, je, nyinyi nimechagua hizi siku zote? Je, mnaniita nani? Petro aravuga ngo, Petro akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Uri Kristo mwana w'Imana. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Uri Kristo mwana Imana iriho. Aravuga ngo uri Kristo mwana w'Imana iriho. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Aravuga ngo Simoni. Akasema, wewe Simoni. Aravuga ngo si nyama na maraso. Si nyama na damu. Si uyu mubiri na maraso. Si mwili na ariko aravuga ngo ni data wo mu ijuru bigihishuriye. Akasema ni Baba wa mbingu ambaye anakufunulia. Yari afitemo akantu k'inzira kukuhimenya. Alikuwa na kitu ya njia. Ngo bamaze kubaza Imana muri byo byose. Na kuuliza Mungu bamaze ngo kwicisha bugufi. Wakati walinyenyekea. Bamaze guheza Imana ibyicaro mu mitima yabo. Na wamepea Mungu nafasi mioni. Bamaze kwihana ibyaha byabo. Na walitubu dhambi. Bamaze gutanga ku bushake. Na walitoa kwa hiari. Bamaze kuzana mutamzi. Na walipoleta kuhani. Imana ababwira ngo nimukomeze urugendo ndabemere. Na Mungu akawaambia muendelee safari. Baragenda. Wakaenda. Wakaenda. Ariko ngo bashitse umunsi umwe bageze muri Yerusalemu. Wakati walifika siku moja wakifika Yerusalemu. Ngo nubwo byari bimeze gutandi bari bigeze ngo bivangura n'abanyamahanga. Na watu walikuta hawakujitenga na wakimataifa. Wabatwara na Walewi n'Abanyesiraheli. Viongozi na Walewi na watu wa Israeli. Abantu baraza ababwira Ezra. Watu wakaambia Ezra. Baramubwira ngo uko abo bantu nubwo bahaye abantu utenda gutya. Na ukiona hawa watu hivi bivangura n'abanyamahanga hawajajitenga na wakimataifa. Nubu bari kugenda basenga ibigirwamana byabo. Hata hivi wanaomba miungu yao. Ezra ngo ahera mu gitondo ngo yishishimuye imyenda. Na Ezra akaanza asubuhi akitoa mavazi. Ngo yifura umusatsi. Na akajitoa nywele. Ngo yifura n'ubwanwa. Hata akatoa ndevu. Ngo ashishimura imyenda. Na akatoa mavazi. Ngo yiriza umusa hayarira. Na akafunga siku akilia. Kubigia cyane mugoroba cyo gutamba. Na wakati wa jioni wa kutoa zabihu. Umugabo witwa Shekania ngo araza. Na mtu ambaye anaitwa Kashenebu akakuja. Baramubwira ngo twacumuye ku Mana yacu. Akasema tumetenda dhambi kwa Mungu wetu. Twacumuye kuri wowe ducumura no kuwiteka Imana yacu. Tenda dhambi kwako na kwa Mungu wetu. None uyu munsi nguvangure. Na siku ya leo utenge. Ngo dusenda abanyamahanga kazi. Yani tuwatenge wale wake wa kimataifa. Pamoja na watoto wao. Ngo dukunde dukorera Imana. Ili tupate kumtumikia Mungu. Ezra baramubwira ngo none. Na Ezra wakamwambia. Ngo komera ngubikore. Na fanya hii kazi. Ngo kuko ari byawe. Kwa sababu ni mambo yako. Kiswahili kizakiwa ngo amuka. Na Kiswahili nasema haguruka. Ngo kwa maana amuka kwa maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Bishuka ngo kuko muri bukureba wewe. Ngo turakwemereye tuvangura. Na akasema abagore b'Abahiti
twazanye, wake wa hivi, abagore b'abanyakanani twazanye, na wake wa Kanani, abagore b'abayebusi twazanye, na wake wa Wayebusi, abagore b'abagirigashi twazanye, na wake wa Wagirigashi tumeleta, abagore b'abamori twazanye, na wake wa Amori tumeleta. abo bose mubavangure, Na hao wote watenge, tubasende, yani watenge, n'abana babo twaranye, na watoto wao tumezaa nao. Ezra ngo akora umurimo wo kwirukana abo. Na Ezra akafanya hiyo kazi. Reka mbabwire bene data. Acha niwaambie ndugu zangu. Watanga inzira igana mu ijuru. Tumeanza kazi njia ya kwenda. Ntibigeze bavangura. Kuna wale ambao hawakutenga. Ntibigeze basenda. Hawakuacha hao. Imana zibigirwa mana zabo. Yani hizo mungu za miungu. Abantu bazanye n'ingeso zabo mu yani wamekuja na tabia zao kanisani. Ariko igihe cyo kuyoboza Imana inzira. Hii ni wakati ya kuuliza Mungu. Igihe cyo kubwira Imana ngo Mana nyobora inzira. Hii ni wakati ya kuambia Mungu niambie. Yesu. Kwa sababu njia ni Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo nubwo inyura mu bigeragezo. Na mwimbaji amesema hata kama inapita katika jaribu. Soza mu bugingo. Lakini namalizia kwa uzima. Aravuga ngo iyo nzira nta yindi. Na anasema njia si nyingine. Aravuga ngo iyo nzira ni Yesu. Na hiyo njia ni Yesu. Niba ufite Yesu mu buzima bwawe. Na ukiwa na Yesu ndani mwako. Inzira ntabwo uzayiyoba. Njia hautaipotea. Yesu arababwira ngo munyure mu nzira ifunganye. Na Yesu akamwambia mpite njia nyembamba. Ngo kuko inzira ngari munyuramo. Kwa sababu njia pana mpitayo. Ni inzira y'igihogere. Ni njia ambayo ni njia kubwa. Ngo kandi abayinyuramo ni benshi. Na wapitayo ni wachache. Iyo nzira ngo abayinyuramo ni benshi. Na hiyo njia wapitayo ni wachache. Iyo nzira ni demokrasi. Hiyo njia ni ya uhuru. Izeza umuntu wese ubuhuru. Yani nampea kila mtu uhuru. Izeza umuntu wese ubwigenge. Kila mtu inampa uhuru. Inakwemerera kuvuga uko ushaka. Yani nakupa uhuru kuzungumza vile utakavyo. Iyo nzira inakwemerera gukora icyo ushaka. Yani inakupa kufanya kile unataka. Iyo nzira inakwemerera kurya icyo ushaka. Yani nakuruhusu kula kile unataka. Ariko Yesu aravuga ngo hariho indi nzira. Lakini Yesu amesema kuna njia nyingine. Wifunganye. Ambayo ni nyembamba. Ngo abayinyuramo ni bakeya. Wapitayo ni wachache. Bazanyuramo hagenda bahatana. Yani wanapita. Yagira ngo agira gutya kamufata. Yani hiyo njia inabana sana. Size kureka ngo ugende ukushaka. Haikuache utembee vile utakavyo. Tiyo kureka. Haiwezi kuacha. Usari iyo nzira itazikunda nuko ukwisiga uko ushaka. Haiwezi hata ujipake vile unataka. Hari ibyo utokwemerera. Kuna yale ambayo ikubali. Hari ibyo utokwemerera kunywa. Kuna yale ambayo ikubali ukunywe. Iyo nzira ifunganye. Na njia hiyo nyembamba. Hari imyambaro itokwemera ko wambara. Kuna mavazi ikubali uvae. Iyo nzira. Hiyo njia. Hari imvugo itokwemerera. Kuna msemo ambayo ikubali uzungumuze. Ni igihe cyo kwisuzuma. Ni wakati wa kujichunguza. Turasoje. Tunamaliza. Uhagaze mu yihe nzira? Je, unasimama kwa njia gani? Ni igihe ni igihe cyo kubaza Imana inzira. Ili wakati wa kuuliza Mungu njia. Ni igihe ni wakati cyo kubwira Imana ngo Imana. Wa kuambia Mungu, je, hii wakati hii njia ni yishe ni gani? Nimba ugihagaze mu nzira wumva itameze neza. Na kama uko katika njia unasikia si nzuri. Uzana tugusengera Imana. Pite mbele tukuombee Mungu. Cyangwa uhaguruke. Ama usimame. Umuririmbyi yaravuze ngo kwihana si ubuhanga. Na mwimbaji amesema kutubu si ngo cyangwe guca mu bwenge. Ama kupita kwa utaalamu. Ngo keretse kwanamuza ko ndi umunyabyaha. Ila kutangaza kwamba wewe ni mwenye dhambi. Rimwe na rimwe iyo dutsinzwe, mara nyingi tukishindwa na neno. Ico gihe tuba dutsinze. Hiyo ndio wakati tunashinda. Muri iyi nzira dufite, katika njia hii, iyo dutsinzwe, tukishindwa, ico gihe tuba dutsinze. Hiyo ndio wakati tunashinda. Ariko iyo dutsinze, lakini tukishinda, ico gihe tuba dutsinze. Hiyo ndio wakati tunashindwa. Haguruka nimba utsinzwe. Simama kama umeshindwa. Kugira ngo tubashe kugusengera. Ili tupate kukuombea. Imana igufashe. Mungu akusaidie. Abantu bazagira ngo guhaguruka cyangwa bakabasengera. Wengi wanajua kusimama ama kuombea. Ni kwamba ni wenye dhambi. Ahubwo muyumbe muzima ni uzuhaguruka mbere. Ila muombezi. Kugira ngo aguma abaza Imana inzira. Ili aendelee kuuliza njia. Kugira ngo aguma ayoboze. Ili aendelee abwira Imana ngo Mana, ambie Mungu, iyi nzira nayo guteshuka, hii njia nimepotoka, iyi nzira nayo kugenda gutya, nisipotoke. Imana idufashe bene data. Mungu atusaidie. Tugiye gusenga Imana. Nataka tuombe kugira ngo inzira uhagazemo, ili njia tunasimama, iyo nzira twavuze ngo ni Yesu. Tumesema njia hiyo ni Yesu. Nutunga Yesu, ukiwa na Yesu, umuririmbyi yaravuze ngo iyo nzira ngo ari inzira nyabagendwa, na amesema kuna njia ambayo ni pana, ngo kandi ngo niyo yoba baswa. Hata amesema kuna njia watu wanapita hata ukiwa mpumbafu. Ngo nubwo ariko uzahumuswa ngo ntuzayiyo. Hata ukiwa mpumbafu hautakosa njia hiyo. Umuririmbyi mwararimbi waravuga ngo naho nasaza amenya gashira. Na mwimbaji amesema hata nizeke meno yongoke. Ngo Yesu, na siwezi nikakosa kusema Yesu. Uzasazire muri wewe. Na niweza nikazeka ndani mwako. Ibaze kunzira uhagaze mu mwene data.
Jiulize njia ambayo unasimama. Uzoja kuvuga uzoanza utekeze ngo se ndi mpagaze mu nzira. Ukitaka kuzungumza ujiulize je. Natangiye ngo umuntu uhagaze mu nzira ni uzuyoba. Mtu ambaye amesimama katika njia ndiyo. Uvuga ngo yayobye yaragihagazemo. Hakuna mtu anaweza kapotea. Agifuba uvuga ngo yabuze ubwenge. Hakuna mpumbafu anaweza kusema amekosa akili. Mwenye hekima ndio wanasema amepotea. Na umukristo, na wewe mkristo, na umuyumbe, na wewe muombezi, ni wewe ugomba kumenya kutayoba. Ni wewe unaweza kujua kwamba nzira yawe neza, na uulize njia yako vizuri. Ukabazimana nimba Yesu, ukabaza Yesu. Na uulize kwamba uzugenda bibaza ngo se Yesu ndagufite muri njewe. Uulize je Yesu niko. Yesu ndazi kuvuga nabi. Yesu azungumzi vibaya. Yesu ndazi kurakara. Yesu asiriki. Yesu ndaza byimba ngo Yesu ajiinue. Yesu ndaza koza isoni. Na Yesu aibishi. Yesu ndaza kora ikintu cyo babaza undi. Yesu afanye kitu ambacho kinaweza kikaza. Inzira no kwihagararamo neza. Njia ni kusimama vizuri. Uyihagararamo neza ukayoboza Imana. Ukisimama vizuri unachunguza. Inzira ukayoboza. Toma we yamenye kuyibaza. Toma yeye aliuliza. Aravuga ngo se inzira twayibwirwa ni. Njia akasema njia tunaweza tuambiwa. Yesu alishima aramubwira ngo ni nzira n'ukuri. Na Yesu akamwambia mimi ndiyo njia na kweli na uzima. Hakuna aendaye kwa Baba bila kupita kwangu. Yesu mu buzima bwacu. Na tukiwa na Yesu ndani mwetu. Azatubera umutsima mu gihe cy'inzara. Yeye anageuka chakula katika wakati wa njaa. Amazi mu gihe cy'inyota. Anakuwa maji wakati wa kiu. Utaya akatubera amazi. Na kwa jangwa anakuwa maji. Wakorintho aravuga ku gice cya 10. Wakorintho kwa azavuga ngo kuko babatirijwe muri ya nyanja. Kwa sababu walibatizwa katika bahari. Bakanywa no mu kumazi ya cya gitare. Na wanakunywa maji ya jiwe hilo. Kandi cyo gitare cyari Yesu. Na jiwe hilo lilikuwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Bagaza bagendana bagera mu bitare mu butayu. Walikuwa wakitembea naye wakifika jangwa kwenye jiwe. Na anasema mpige kwenye Yesu. Mpige katika jiwe hilo. Abantu bafite inyota n'amatungo. Wengi walikuwa na kiu na barangiza ngo akagenda karukubita. Na anaenda napiga. Ngo rukadudubiza amazi bakanywa bagashira. Na inatoa maji wanakunywa bagashora n'amatungo yabo. Hata wanalisha wananywesha na mafugo. Na jiwe hilo lilikuwa Yesu. Tugeze mu gihe cy'inzara dutunze Yesu. Na tukiwa katika wakati wa njaa Yesu anageuka chakula ama ugali. Na tukifika wakati maji imekataa yeye anageuka maziwa tunakunywa. Yesu ni yote kwa yote. Yesu anatusaidia kwa yale tunakosa. Na Yesu anatusaidia kwa yale tunataka. Yesu ni mavazi. Yesu ni byose. Yesu ni yote kwa yote. Yoboza Yesu baza Yesu bari mu bugingo. Ongoza ama uliza Yesu. Tugiye gusenga kugira ngo ugaruke. Tunataka tuombe ili urudi. Aho bateshutse inzira wayobye. Na wale wamepotoka kwa njia. Yoboza inzira kwa haya magambo 5 yasigarana. Na uongoze njia ubaki nayo maneno 5. Ubanza ubicishe bugufi. Mara ya kwanza unyenyekee. Numara hezi Imana ishara mu buzima bwawe. Na umpe Mungu nafasi kwa roho wako. Numara watura ibyaha byawe. Na utamke dhambi zako. Numara ukorera Imana. Na utumikie Mungu. Numara umvira ubuyobozi. Na ukubalie uongozi. Ni ukuri igihugu uzakigeramo. Na kweli inchi utaingia. Kandi ni camata n'ubuki. Na ni asali na maziwa. Dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Imana umurengeze ubugingo bwacu Yesu. Iri ni itorero ryawe wironkeye ku musaraba. Iri ni itorero wabambiye Igorigota. Nyabihanga kuzuba ry'igihanga. Wasize ubwiza mu ijuru. Uraza uja gushaka abari bazimiye. Umuririmbyi aravuga ngo twarimba tuduha umudendezo, twarimpumyura duhumura, twarindumbura tuzura. Aravuga ngo nimumva ayo mahoro Yesu yampaye. Mana ubwoko bwawe buje buca bugufi, bazanye integeke zabo, bemeye kuko bahagaze mu nzira ariko barayoboje ngo se batungane mu yihe nzira, banyuriye hehe bagenda iburyo cyangwa baje ibumoso. Barifuza kugutunga mwana. Mwuka w'Imana we mu buzima bwabo, bongerera imbaraga mu bugingo bwabo, bakomereze mu mbaraga zawe no mu buntu bwawe Mana. Uduhe kuyoboka, uduhe kumenya inzira, uduhe kumenya iyo twahaye, tumenye iyo tujya. Muri byavuze ngo nta handi ni ibwami mu ijuru, ngo ntabwo ari ikuzimu mumva. Mwami Yesu, bana n'ubwoko bwawe buhagaze, utanga imbaraga muri iri torero, utanga ubushake n'ububasha muri iri torero, ukuboko kwawe kwiza kubane nabo, imbaraga z'Imana zongere zisure mu bugingo bwabo. Mwizina rya Yesu Kristo mwami w'abami. Bongere basubire mu imbaraga,
abandi bantu bose ntabwo ari inzira yoroshye abakobwa n'abahungu basubiramo imbaraga abana bacu batoya imbaraga z'Imana zongere zigendagende muri iri torero. Haleluya Yesu. Utugirire neza mwami turayoboje Ndiyo mwana. kandi tuje dukamba duciye bugufi tuzanye integeke zacu twarayobye twagenze ukundi ariko turashimye kuko uri Imana izibabarira turashimye kuko uri Imana isubiza intege mu bugingo tuguhaye icyicaro mu mitima yacu Mana bangana gutya umuntu wese tugirire neza mwami urakoze data kubana natwe mu izina rya Yesu amen amen. nifuzaga ari indirimbo abimba nimba ziramfasha nifuzaga ko musa kwindirimba nataka kuna wimbo ambao nimefurahisha yaravuga ngo yarasutse Yesu